Major Talent TV amahoro y'Imana abane nawe abombo bombs abombardimenti intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and only. I'm special report. Alright, Treyzo woba warasonze subscribe kuri Major Talent TV nimba warayifyonze Imana ikongereza imigisha uturashona subscribe kuri Major Talent TV ikanda kuba ati uriko urahomba byinshi cyane, uriko urahomba ivyo warusanzwe ubayemo ariko utazi. This is animation time nkuko bisanzwe aho ndakubari amateka baririmbye cyangwa se ibiriko biravugwa akakanya, amakuru ariko aravugwa akakanya, amakuru kandi agezweho. Treyzo aka Superman, Rappy Boy aka Rap Killer featuring Berry Music. Kamazi ndakwibutse yuko Treyzo amazina yiwe nyakuri bamwita Ndayishimiye Treyzo akaba yavutse mu 1995 akaba amaze gukwiza neza imyaka 27 y'amavuko. Rappy Boy aka Rap Killer Pacific Man Lambona akaba amaze gukwiza imyaka 22. Aba basore uko ari babiri bakaba bavukana. Treyzo ni mukuru wa Rappy Boy, Rappy Boy ni musoya wa Treyzo. Aba basore bakaba bakuze bakundana cyane, bakaba bakuze bakunda guca ivyumviro vyabo hamwe kandi bikavyara ikintu kimeze neza cyane. Aba baririmbye uko ari babiri akaba ari abaririmbyi b'abarundi, bakaba ari abaririmbyi bamenyekanye cyane ku ndirimbo yakunzwe cyane. Nawe nimba utabazi abo baririmbyi ariko ndemeza neza yuko indirimbo yabo umaze kuyumva, indirimbo zabo umaze kuyumva, indirimbo yabo yo ndibaza nta murundi numwe atayizi, nta muntu numwe atazi abantu bayiririmbye, utazi abantu bayiririmbye ariko ndibaza neza yuko iyo ndirimbo umaze kuyumva kubera yuko yarasirikiye cyane, yatembereye cyane, yaravugijwe cyane haba mu masidio cyane cyo mu telefone y'abantu benshi bagiye batandukanye. Uyu Treyzo hamwe na Rappy Boy nyuma yo kumara iminsi myinshi batari kumbuga ngurukana bumenyi, batariko barasohora indirimbo zawo nshasha. Uyu Rappy Boy hamwe na Treyzo bakaba bamaze noneho kumenyesha yuko vuba bagomba bagaruke kandi n'indi ndirimbo ibakoranye hamwe na Berry Music. Aba baririmbyi uko ari babiri Treyzo hamwe na Rappy Boy bakaba bazwi neza ku ndirimbo zabo zine. Indirimbo yabo ya mbere ikaba yitwa Happy Birthday, iyi ikaba yasohotse ari amajwi gusa, akaba ari audio gusa, iyi ikaba imaze imyaka 4 isohotse. Indirimbo ya kabiri aba basore uko ari babiri basohoye yari indirimbo bitwa Papi Chulu, Do the Click Made Boom, ikaba imaze umwaka umwe isohotse, ikaba imaze gukwiza ibihumbi 40 y'ama-views. Ariko Papi Chulu audio ikaba yaciye ku rubuga rwa Rappy Boy hamwe na Treyzo, ikaba imaze umwaka umwe isohotse. Ariko mbanze ndakwibutse yuko aba baririmbyi bamenyekanye cyane kandi ku ndirimbo zibiri. Imwe yabo original bitwa Yo, ikaba imaze gukwiza ibihumbi 610 by'ama-views, ikaba imaze amezi 9 isohotse. Ariko nyuma yaho aba baririmbyi uko ari babiri baje gukorana iyo featuring barayisubiramo kandi iba remix. Yo remix bakoranye na DJ Philbite Kiriku hamwe na Double J. Iyi ikaba imaze amezi 6 isohotse, ikaba imaze gukwiza ibihumbi 910 by'ama-views. Berry Music yakoranye indirimbo hamwe na Treyzo hamwe na Rappy Boy. Uyu muririmbyi Berry Music akaba azwi cyane kandi ngaha iwacu mu Burundi, nawe wenyine yaramenyekanye cyane ku ndirimbo zigiye zitandukanye. Uyu muririmbyi akaba amaze gusora indirimbo zigera kuri 5 ariko zakunzwe cyane, bigiye bitandukanye, byakunzwe cyane bigatangaza abantu benshi cyane bivanye n'ukuntu uyu muririmbyi afise ingabirano idasanzwe iyo kuririmba. Uyu muririmbyi akaba afise indirimbo zigera kuri 5: Helena, Ma, Tonight, Angelina, Melana. Indirimbo zigera kuri 5 zikaba zimaze gukwiza 1,100,000 by'ama-views kuri YouTube channel ya Berry Music. Aba baririmbyi rero Rappy Boy hamwe na Treyzo bakaba nabo nyine bamaze gukwiza 1,600,000 by'ama-views, bafise video zibiri zonyene gusa, yo original hamwe na yo remix, izindi zisigaye ni audio. Papi Chulu hamwe na Happy Birthday, izo zikaba ziri kuri YouTube channel yabo Treyzo Rappy Boy
nkabona ko bari yuko zimaze kwiza miliyoni n'ibihumbi amajana 600 ariko Papiclo irafise video yayo nkuko nabikubariye ikaba iri kuri YouTube channel bitwa Do the Creek Made Boom. Aba baririmbyi bagera kuri batatu Rappy Boy Treyzo hamwe na Berry Music bagiye hamwe. Aba baririmbyi bakaba bakunzwe cyane kandi kurusha uko uvyiyumvira, bakunzwe cyane ngaha iwacu mu Burundi. Nyuma yo kumara igihe kitari gito aba basore batari mu mwuga noneho wabo wo kuririmba basubiriye kandi baragaruka kwindi ndirimbo bakoranye hamwe na Berry Music. Mbanze ndakwibutse yuko Berry Music yakunzwe cyane mu ba upcoming, uyu akaba atagiye kinini amaze mu muziki. Rappy Boy Treyzo nabo nyine nuko nyine nta gihe kinini giheze bagaragaye mu muziki. Bose ni abasore novuga yuko bafise ingufu zidasanzwe, n'abasore novuga yuko bafise ingabirano zidasanzwe. Bose bafise amajwi akundwa na benshi, bakunda guhibongoza kandi bakunda kuririmba mu mudiho wa R&B. Aba baririmbyi noneho bakaba bagiye hamwe bashira ivyumviro vyabo hamwe, baravuga ati areka dushe ivyumviro vyacu hamwe, amajwi yacu aje hamwe, noneho turebe yuko abanyagihugu bacu abarundi twobaha umuziki umeze neza cyane. Ibi bikaba vyakunzwe n'abantu benshi cyane kubona Rappy Boy Treyzo bagomba bakorana indirimbo hamwe na Berry Music, kubera bose barakundwa cyane. Indirimbo yo nta numwe atayizi, indirimbo Angelina nta muntu numwe atayizi. Maze ndakwibutse yuko Berry Music uyu muririmbyi akaba amaze guhurebwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, afise views ateye ubwoba ku ndirimbo zitanu ziwe zonyine. Melana ikaba imaze gukwiza 162 vy'amaviews. Angelina ikaba imaze gukwiza 495 vy'amaviews. Tonight 261 vy'amaviews. Ma ikaba imaze kuhiza 116 vy'amaviews. Helena nayo nyine nuko nyene imaze kuhiza 116 vy'amaviews. Wumva yuko neza aba basore bahagaze neza cyane, bakundwa cyane, indirimbo zabo zikundwa kureba n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Reka ndakubari ati industry yacu yo ngaha mu Burundi, umuziki wacu wo ngaha mu Burundi ukomeje kuryoha. Umuziki wacu wo ngaha mu Burundi ukomeje gutera intambwe, aho ubona neza yuko abaririmbyi bariko baragerageza gushira hamwe ingufu zabo kugira ngo barebe yuko umuziki wo mu Burundi wagera ku rundi rwego, ukava kuri low ukaja kuri high level. Ibi bikaba bishobora gutuma nanone kandi umuziki wacu wo mu Burundi ukundwa cyane nanone ku rugero rudasanzwe kandi rushimishije. Amateka nkaya, amakuru ariko aravugwa aka kanya nkaya, nta handi hantu na hamwe ushobora kuyumva atari kuri Major Talent TV. Jenda yakugezaho ndi MC Bombardment nkuko bisanzwe. Animation time no it nico kiganiro ukurikirana amateka y'abaririmbyi kuri Major Talent TV. Wewe wamaze gufyonda subscribe kuri YouTube channel yacu, reka ndakubara ati Imana ikongereza imigisha. Wewe utarafyonda subscribe kuri Major Talent TV, reka ndakubara ati uko urahomba byinshi cyane, byinshi kandi womenya bikakugirira akamaro. Byinshi womenya biriko biravugwa aha iwacu mu Burundi. Si amateka y'abaririmbyi gusa ndakugezaho nibiriko biravugwa aka kanya, waba umupira waba amafilme byose bigiye bitandukanye. Kikira gusa kuba ari ikintu kiriko kiravugwa aka kanya, MC Bombardment niyo mpamvu ndahari, niyo nshingano yanje kugushikiriza ivyo utaruzi, kugushikiriza ivyo amatwi yawe atigeze yumva habe na gato. Ngiyi indirimbo igomba ize ikubura izindi ndirimbo woba umaze kumva. Ngiyi indirimbo igomba ize noneho ari indirimbo yagakura, indirimbo ishobora kuba yoshe cyane nkuko tubazi aba basore badakunda gukwita swata, bakunda gusohora indirimbo zimeze neza. Rappy Boy Treyzo hamwe na Berry Music. Imana ikongereza imigisha we wafashe kano kanya kumviriza MC Bombardment, kandi kubara ati Imana ikongereza imigisha ntiwataye umwanya wawe. Ibi navyo nuze urabimenya mu byo warusanzwe uzi, none ukadusubira mu kindi kiganiro. Ciao ciao.